Mlada umetnica Julija Nedžinska z Poljske poslala na Hradzenu projekciju Videoroboti. Ona nie mogla prísť, ale poslala i tolkovanje Videoroboti. U prostorijach Zavodu za kulturu u Vojvodjanskih Rusnacoh otrimana jednog od zinova psihologijna robota Nješčešljiva su na temu depresiji. Вона вибрала класичні малюнки, pretože oni uglavnom krasni, pretože su tak namaljovani njižno, prikazuju perfektni jaki šik švet, a ona chcela prikazati, že to može biti dajaka maska, že to prave to co je, može biti dajaki maljunok. I pretože i mi často u živoce še spravujeme tak, jako že sme ščešljivi, že šitsko sovršene u živoce, a to može biti zažljem dajaki maljunok. Depresija to chorota 21. viku i nje trebaju ignorovati, ali hledat sposob pomognu s depresivnim osobom, povedzene na psihologijnej robotnji.